Күйіміз аса жақсы емес, себебі қобалжып отырмыз, балаларымыз емтихан тапсырып жатыр. Көрсеткен әлі ешқандай хабар жоқ, балаларымыз жағдайы қалай, біле алмай отырмыз. Бірақ балаларымыздың біліміне сенеміз, оқушылар жақсы білім берді, барынша күшін салды, сондықтан жақсы нәтижеге ие болатын шығар деген ойдамыз. Балаларым жақсы бала алады ғой деген ойдамын. Еңбектері жемісті болсын балаларым. Сол шығуын күтіп отырмыз, таңертеңнен алып кіргізіп. История легкая была. А были трудные вопросы? Конечно, были. Ну, именно какие? Там, из истории или там? Я вообще не помню каких вопросов абсолютно. У меня все Там еще наш. Надеюсь, что хорошо сдали. Особенно какой предмет был? История. История. Примерно сколько баллов получил, думаешь? Я не хочу загадывать. Девушка, не спрашивайте, это не надо спрашивать. Моя аудитория. Хороший, Лёва.